Babugal Select Africa. Babugal Select Africa TV sikhona ke bafethu. Bese ngabhinga bafethu. Ngowaletha kancane ngiyanga washinga phansi. Sebasala ngajabula kuthiwa masibingelele kwamukele kuSelect Africa. Wena ngijabula. Wena Manake Mphemba ngimangalise sikhona la April July sijabule mfowethu ungathini ngalento yebo mfowethu kodwa ngisho ukuthi yami ya uthini ngoba ngiyabona ngijabule ngibona ihora lenjabulo ujabule kakhulu mfowethu yanga yakwethu anginendaba ngezongolo lezi ebeyigijima la ingongolo ngigijima ngendaba nazo yes ibona manje umsakazi phela osedumene phezulu eqophelele phezulu babukela shiwo apha mathane shiwo asodani shiwo imushungo ayidefina shiwo 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 yaqala silaza khona-ke bafowethu la silaza khona silaza nabelungu sikhona bafowethu la konakele kakhulu ngomthemba la futhi siyathobeka kakhulu kuba nawe siyabonga ukuthi kuba nawe njabulo bafowethu lapha bafowethu July kodwa ibona ejijibe bafowethu singamaphina nation bafowethu umsakazo lowethu awuye phambili ngoba usuvunyiwe nasendubulo wavuye nesilo baba bafowethu ukuthi ilo tezike bafowethu umsakazo wakithi waziqhubeka lokhu